LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallahi ittaqullaha ta'ala wa amalu ala tarbiyati ash-shabab tarbiyatan islamiyyah. Wa tarbiyatul islamiyyah تعني إعداد شباب مسلم يحمل هم دينه وقضايا أمته ويكون كما قال إكرمة والله ما أرادوا سباحة وجوه أبنائهم ولا جمال أجسادهم إنما أرادوا أن تقر عينهم بصلاحهم وأن يكونوا مطيعين لله عز وجل. ثم بعد مماتهم فالأجر متصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. وقال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيتي جوميرادو سبحانه وتعالى on tagudo ndeɗo tagore en seedike ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewalisina kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. En seedike o nulaɗo meɗen koho meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko. En turanike mo kanko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe maɓɓe ɓeygure maɓɓe fo yurmede kisal. Enen jiyaɓe Allah hulen Allahu subhanahu wa ta'ala anden ko kanko woni ko tagindiɗo leydi e koni e mayri fiye waw rewde mo no o rewirte noon, fiye waw tottude haqqeji makko ɗin kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Haray hande inchallahu ta'ala kutuba meɗen koni yawde e muɗum ko telen ne'ugol ɓeeɗo fayɓe hara kadi ko needi islamu yankori ndi. No ne'eede neediji buy hino woodi hino ne'eede kono neydi ndi islamu ɗaɓɓi ndi ko ndin ɗon needi jogii résultat moƴƴo e nder gurdam tagore nden. Ko ndin ɗon needi woni ko onti ne'orta o wuura e jam ka gurdam o maaya kadi o heɓa moƴƴere ka allahu subhanahu wa taala yo Allah atti ko e ndin ɗon needi. No haray hulen Allah gollitire newgol ɓeeɗo fayɓe needi islam. Gollitire newgol ɓeeɗo fayɓe needi islam sabu ndiɗo needi islam yankori ko faanda e mayri ko heɓugol ɓeeɗo sukaaɓe prépara ɓe moƴƴina ɓe moƴƴinoodi nde neɗɗo wonata suka julɗo ronditotoɗo haray mo maapi himo aani si diina makko kan no avancira no ka martira. Haray mo maapi himo aani sino soñja e fitinaji iwra e dow jama makko on e dow mofte makko ɗen. O laato wono Ikrama wiruno noon o wi wallahi mi wondiri Allah ma araduɓe fandaki e fi ndiɗo needi kamɓe karamakoɓe wonɓe e yewtirde fiyo ɓiɓɓe ɓe e needi islam ɓe fandaki e muɗum subahata wujuhi abnaihim fi jalbugol hento gueece ɓiɓɓe ɓen wona fi newgol ɓe bimana ha gueece ɗen hento yiɗoɓe woyna ɗippum kaari kum hino foti wala jamala ajsadihim wona kañum kadi fi labede gueece maɓɓe ɗe bimana ɓalli maɓɓe ɗin wona kadi ha fiyo ɓe ne'u needi ha tawa ɓalli ɗi hino foti no anda ɗum ko noone e needi kono ko jeeya ɗum eko takki no woodi needi ɓurni ndin ɗon moƴƴude ne'ugol ruhu on. Haray ndiɗo needi innama aradu ande ko ɓe faandi e mayri ko karama ko ɓe yewtirta kon an tuqirra ayunuhum ko nde ɓuuɓata gite maɓɓe ɗen bisalahim sabu moƴƴugol ɓiɓɓe ɓen. Tawi a ne'i ha ɓiɗɗo maɗa o moƴƴi haray ɓernde ma nden ɓuuɓi hara ɓernde ma nden weltike. Haray ko sabu ɗum ko ndin ɗon yani ko kun ɗon moƴƴuki ɓiɓɓe ɓen woni ko faanda e needi kona yewtede kon wa an yakunu muti'ina lillahi azza wa jalla ende ɓiɓɓe ɓe wonata yani ɗoftiɓe Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawɗo on wona ɗoftiɓe Allah summa ba'da mamatihim fal ajru muttasilun ɓawande babiraɓe maayi tawan joddini hino jokkodiri sabu haray ɓe acci ɓiɓɓe moƴƴuɓe ɓe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam makuno fi mum ɓen sallati koyen ɓen ɗon ɓiɓɓe on sen joddini jokkodira ɗi kawli nabi sallallahu alayhi wa sallam sakko nulaɗo maaki إذا مات الإنسان انقطع عمله
neɗɗo maayi tun golle makko ɗen fof taƴay kala ko heɓirayno baraji bi maana e ko heɓirayno joddi fof taƴay illa min salasin sina piiji tati hendu woni ɗin nulaaɗo sallallahu sallam ɓe maaki sadakatun jariya ko sadaka ilowo continiɗo wonɗo e marsude ɓaawo makko wono waɗugol jaami'u yimɓe no naata ɗon juula wono waɗugol pont yimɓe no lumbira ɗon pont walla ko yete kon kolewal ma awgol leggal yimɓe ɓe naftora ngal ma waɗugol imana golleji moƴƴi ko nantata e sifa ɗiɗo tawa jama on no naftorde ɗum ɓaawo makko ɗiɗo wiyete sadakatun jariya aw ilmun yuntafa'u bihi ma gandal moƴƴal wona ngal naftorede ɓaawo makko gandal noon wawata wonde moƴƴal ngal tawata hina ko yani gandal ƴettangal ka deftere Allah e ka sunnanulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum holli wona gande fi bidi e sirku ma ko gollirte kataba ete lasrar ɗum ɗo wiyeteke gande moƴƴi balko mo jannuɗa ha o huli Allah jannuɗama ha o rewi Allah ngal ɗo gandal ko gandal moƴƴal yuntafa'u bihi ngal hino naftere ɓaawo on ti hare ngal ɗo kadi baraji ɗi yettoytomo awwala ɗum salihum yaduula ma ɗum ɓiɗɗo moƴƴo mo on ti acci mo jannuno diina ha o feewi oɗo ɓiɗɗo moƴƴo oɗo kañum kadi tano du'anade mawɗo muɗum ɓaawo makko ɗiɗo baraji kadi yettoyto ɗum noon haray ko newgol ɓe haandi ɗo needi heɓo ko ɗum ɗo woni résultat moƴƴo on hare allahu subhanahu wa taala o yeeten kal qur'ana makko tedduɗo o wi ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara onon gomɗinɓe ɓayi ko onon yeetete jaɓa dande hoore mon dandon ɓeygure mon nde yiite nge yiite nge tawata ko huɓɓinirte ɗum yimɓe kaaƴe no kippi yiite ngen malaikaɓe yani ñaaduɓe tiiɗuɓe ɓe yeddata Allah hiɓe golla kala ko Allah subhanahu wa taala yamiri ɓe ɗum noon haray sen ndaari e ngeeɗo yiite nge siforama wondema ko huɓɓitirte ɗum yimɓe kaaƴe ko fiyen ɗum waɗi kaaƴe nder toon ko fiyon ɓe ɓurtu dulbitude sen ndaari hay defooɓe ɓe wonde ɓe waɗa kaaƴe ka nder kembuuje ɗum ɗon jonne kembuuje ɗen doole ɓurta dulbitade defa ɓuri siko kembuuje ɗen tu wonno toon hare noon tawi yiite ngen tunganeta ko lettire bani adama on nder toon ko ma kadi kaaƴe watte fiyo ɗum ɓurtu dulbitade e hoore makko ɗum no hulɓini tonte la wi ɓeeɗo noon kamɓe koɓe gollaɓe yamirore Allah yeynugol ala toon fenugol ala toon balfi on ti yayi toon imo haɓide Allah hara o heeɓi ko wiyete comme perdu Allah dande haray noon wa hayru ma yaƴil ahala minan nar haray ko ɓuri moƴƴude e ko dandirte ɓeygure nden immorde yiite wona tuma nde ɓe maayi ɓe fokkintina yiite wiya ɓeeɗo ko ɓeygure anni ɓammin hila moƴƴuno yoɓe yilto wona ɗum ɗo woni ko ɓe dandirte ko ɓuri moƴƴude ko dandirte ɓeygure nden kon wat tarbiyatul islamia ko ɗum woni needi islamiyankori ndin fa tarbiyatul ahli tarbiyatan islamiyatan wa akhlaqiyan taqaw tata mas'uliyatil jami' ibtida'an min ulul umuri min awliya'il umuri ila alwalidaini wa ila alilami thumma at-ta'lim misdaqan liqawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi hare noon ko ɓuri moƴƴude wiiɗen eko ne'irte kon eko dandirte kon nde ɗo ɓeygure naatugol maɓɓe yiite ko newgol ɓe needi islam hare noon ɗum no fuɗɗi ko hooreɓe ɓen awliyaul umur ko lamɓe ɓe woni ko faanda kala ka tawata ko kamɓe woni fewjude ko kamɓe accira fi commandagol jama on hare no fuɗɗi dow to yo ɓen kadi geɗo haa ɓe annda ɓe mari masuliya landitorede fi ndiɗo needi tawi ɓe kippali ɓe haɗa piiji bonɗi ɗe quartier ji ɗin ɓe haɗa piiji bonɗi ɗe e caye ɗen ɓe yamira ko moƴƴi kon haa tawa ɗum heɓay doole sabu ko tata kon laamu ngun no darodi e ko moƴƴi kon ɓe haɗali piiji bonɗi ɗin haa tawa ɗum jasira sabu laamu ngun tawata ɓe alda e muɗum kamɓe kadi ɓe mari landitede e fimu ko dow toon fuɗɗi ko noon arata hewta alwalidayni jibinɓe ɓen ɗiɗo ka nder suudu goto kala sabu noon nulaaɗo alayhi salatu wassalam ka gongingol maako maɓɓe kaɓe maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati goto kala e mon no aynina goto kala kadi landitete konko ayninano yawmal qiyama tawi on ti bonni ko ayninano kon yo andu ko nangueteɗo si o moƴƴini ko baraji makko ɓeydoto ko sabu daɗal wonanatomo yawmal qiyama hare wakkilo ɗen ne en ndiɗo needi islam fi en heɓu malore anna e laakira hare en andi wondema malore nden e nafoore nden fof ko ɗo woni ibadallahi ittaqullah wa'lamu anna lil walidaini ad-dawru al-akbar fi tahdid masari al-abna wa ikhtiyarihim li dinihim hare hulen Allah anden nene e baba no mari golle mawɗe e telen ndiɗo needi wono no jeeya e muɗum haɗugol ɓiɓɓe ɓen e yahugol maɓɓe nokku o nokku
keeral ngol ɓe dottana ɓe nokkeli ka ɓe gasata yawde na accutumo wanakkun kun ala ɓoggol ma dammum accitako murtukun iɗen anndi si dammol accitama ngol kippaka wonde ko burure walirta an kadi ɓiɓɓe maɗa ɓen tawi accitaniɓe ɓoggol yoɓe yawɓe kaɓe faala ɓe ñalla kaɓe faala ɓe hiira kaɓe faala wonde ɗum artoyta e nder ɗum kala kadi ko ɓe heɓoyi toon ɗen ɓe addore haray résultat on koye juuɗe ma wonata waɗi noon ko a woni ne o on mo kippaali haray no jeeya e newgol ɓiɓɓe ɓen eƴangol ɓe miɗo yiɗi ya yahuɗo mi yiɗa ya yahuɗo haray ɗa anndi kaɓe ñallata ɗa anndi kaɓe hiirata tefa annda ɗum kala ka tawata moƴƴa si ɓe yahi jara ha haɗa ɓe ɗum hara ɓe yahata toon ɗum ko noone goo e neydi ni sabu maako nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe maaki hare kono noon ɗen kañum kadi e nder ɗiɗo needi yen suɓano ɓe diina maɓɓe kan nulaaɗo alayhi salatu wasalam ɓe maaki ma mawludun yuladu illa alal fitira ɓe maaki ala wo jibinande jibintede sina koye hoore diina alal fitira bi mana al islam nde mo jibine haraymo e nder diina islam fewde jibinede makko harimo ka nder diina fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi nulaaɗo alayhi salatu wasalam ɓe maaki wondema ko yumma makko e ɓen makko waɗatamo yahudiyankejo ma annasarankejo ma majusiyankejo ɓe makali aw yuslimanihi ɓe makali mawɓe waɗamo julɗo si on ɗum wulida fil islam ko kay islam o jibina lutti si an a egginemo nder ton waylamo wattama ko ina ɗum ɗon ko ɗo waɗi nulaaɗo maaki tawno nde o jibinte hemo ka nder islam ko an yumma makko e ɓen makko waɗatamo alyahudiyankejo ma annasarankejo ma majusiyankejo nde tawno hari ko ka nder islam woni o wiyaka ma wattonmo julɗo bal hari ko o julɗo si tawi on ti wattana liili o tabintina ko Allah suɓanimo ɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo on kanko suɓanike ɓe jama tagore nen fof woni julɓe ko ɗum waɗi o nulaaɗo maaki ndeymo hiji jibinaremo e nder islam idan Allah jeeɗo diinaji ɗin o suɓanike tagore nden yonde jibine e nder islam an kadi hare ko hananma a yumma e ɓen ko tabintingol mo e ka ɗo diina ka Allah suɓanimo fiyo o wuuro e kan ɗon nafoore nden fof ko ɗo woni nulaaɗo alayhi salatu wasalam ɓe maaki wondema ko bani adama on bi mana woni ko accira ɗeɗo golle haray mo landitoyta fiiɗe ko honɗum wonnoɗa ɓiɗɗo maɗa on a guerno wonti ka islamu ko Allah tagimo ɗon ka san suno maytuɗamo naɓɓuɗoam nokkugo fal wajibu alayna tarbiyatul sababi hatta yantafi'a bihim al aba'u fi hayatihim bi an tuqirra ayunuhum bi ru'yatihim haray ko fawi e meɗen koyen newɓe ɗo sukaɓe ha babiraɓe ɓe naftora ɓe ka gurdam maɓɓe ɗo sabu yiwgol babiraɓe ɓen ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hiɓe jokkisoɓe hiɓe feewi allahu subhanahu wa taala o wi walladina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama Allah manti yimɓe moƴƴuɓe ardiɓe ɓen eno ɓe alhaali maɓɓe kamɓe e ɓengureji maɓɓe ɗin wo ɓen ɗon kañum torota Allah ɓenna Allah min torke ma okku men immorde sonnaɓe amen ɓe juriyaji amen ɗin ɓuuɓe nangguite ɓuttu ɓernde sabu hon ɗum fiyoɓe yiwɓe hiɓe feewi ko ɗum woni mana heɓugol on ɗon ɓuttu ɓernde e ɓuuɓe nangguite e wonugol maɓɓe julɓe natoyoɓe aljanna o wi waɗu men yani waɗanme e ɓeeɗo ɓuuɓe nan gite waj'alna lilmuttaqina imama waɗa men kañum kadi e moƴƴuɓe ɓen ardiɓe waɗa men yeesoɓe e moƴƴuɓe ɓen en yii ɗum ɗo aya qur'an on tindini wondema bani adama no wawi ɗaɓɓude laamu ardagol yimɓe moƴƴuɓe ardagol fiyo moƴƴu ardagol fiyo nunɗal waɗu ardagol fiyo haqqeji ɗin jonnite ardagol fiyo tooñe accu ɗum ɗo islam talaki hay sifino woodi ɓe tawata no faale wiide wondema julɗo kañum nanatu fi affaire laamu kono ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi wondema moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen ɓe toroto e Allah waɗuɓe ardiɓe moƴƴuɓe ɓen ina ardiɓe bonɓe ɓen ɗi bal imaman lil muttaqin Allah majjalna minhu Allah waɗu e maɓɓe sen ndaari annabi Yusuf alayhi salam kanko kadi fawno nde wonno o yahi ha o moƴƴi fiyake makko on feeñi eɗen andi hay ka kaso ka o sokanoɗon ɓay o sokama sabu natugol makko toon sokaɓe ɓen tawno hiɓe toñidira nder toon e hoore ko ɓe naada toon kon kadi hiɓe lette hiɓe toñidira kadi nder toon hiɓe mo ɓen hollan jagguji mo wawi o ari o haɗi ɗiɗon jagguji o yeeti soriɓe kippoɓe ɓenne minen ko ni men tertata ɗum terto haajuma ta woni ɗum o yeeti sokaɓe wonɓe toon ɓurɓe towotude ɓen seeɗa jogiiɗuɓe forte ɓenni yeyta ukko haala ma e sifa ɗum ko a payi ko a gaynata ɗum pansa ɓenni sa ukki haala ma e sifa ɗum ɗo ko wona toñidirede daga ko hanti keɓata masibo e juuɗe amen kono tawi ɓay o yiɗa tooño o neɗiraka tooño o annda ko ete tooño o mara gikku mum tawi kanko ɗum walanakimo o darti tooñe ɗen nder toon ha tooñe ɗen acci o noddi ɓe islam ɓe jaɓi
on so ɓe sansi gikkuji maɓɓe ɗin e toñidirgol nder ton o noddi ɓe ɓe hentini ka gon ɗon ha laamu ngun tigi dari on so e sansani ɓe hay conci maɓɓe ɗin sansani ɓe hay ñametemo ɓe ñamayno on tawi joni ko lamɓe ɓe ñamata kon sifa mo addanteɓe tawi hay ka kaso ton ɓay ko o julɗo moƴƴo o nafi ka o nafaali tawi o nafi ɓawde o yaltuno toon kadi ɓay lanɗon andi fi makko to nulanimo toon kadi ko honɗum wonno lanɗon noddi mo ɓe yewtide o tawi ko aden kelluɗo ni ko sifa ɓe ɗaɓɓete ɓannitede ka laamu sabu mo noon si lanɗo feewi ko moƴƴuɓe faalete takko makko on so a wina awa an hande ka amen ɗo innaka al yawma ladayna makinun amin an hande ka amen ɗo ko aden jogiiɗo makin mina jogiiɗo martaba jogiiɗo place towɗo aminum holniɗo kañum kadi mo tawata no tañƴinoɗa janfotako kan kadi ɗon e ɗon o ɗaɓɓuno poste anni ij'aluni ala khazainil ardi ka waɗe lanki san ka ngalu yani ka cottirɗe ngalu leydi ndin fof yani moɓata ɗon jawle muɗum ɗen on tawaylan min kadi inni hafizun alim min kadi haɗa komi wawɗo renude anduno ɗo ɗum renirte jam fo waɗata ɗon jawle yimɓe ɓen perdata kan kadi o ɗaɓɓe oɗo poste par ce que mo andi si tawi o henni ko oɗo poste nguure heɓi ke leydi ndi e jawle ɗen heewi e leydi ndi jamma on fof kafa e oɗo nema nde wotere parawoje ɗen golle ƴiita ɗen en adde ɗiyan ɗan heewa fiiji ɗin fof régula par ce que jawdi ndin no heewi no woodi ko ƴette gollire kala ko ɓe faala gollude kono si tawi hawri wonɗo ɗon on ko lancowo ko wujjowo ma andi nafata koɗo waɗi o inni a taway lan komi holniɗo hafise komi wawɗo renude ɗum alimum anduno no renirte kañum kadi donc haray ɗum ɗo fof no tindina wonde majje e hani préparde ko ɓeɗo wooduɓe ɗo hande tañƴina wonu e janngo hooreɓe ɓen kañum kadi tawi ɓe ardano ɗon e préparation maɓɓe ɗon koko ɓe ardi ɗon komɓe gollitoyta soñdiaji wonaɗi e hoore muɗum ɗin si tawi ɗum ɗon sansiraka waɗugol sukaɓe ɓe nendi ɓeɗo fewnitiɓe fewdoɗo si feƴƴi ko ɓen sukaɓe lontoto haare la budda darten nediji meɗen ɗin anden wondema nedi ndin ko ma tundi moƴƴa si tagore nden heɓa jaam ko ma tundi moƴƴa summa yantafi u bim hooti mawɓe naftora ɓe baada mamatin ɓaawa maygol maɓɓe bi gawli nabi sallllahu alayhi wa sallama sabu mako no laaɗo alayhi salatu wassalam e ibnu abbas filli wondema ida dakala arrajulu ljanna si gorko naati ka aljanna saala o landoto an abawayhi fi mawɓe makko ɓen wa zurriyata e juriya makko on o waladi e daldo fi ɓiɗɗo makko fa yugalu wiye innahum lam yablugu darajatika wa amalaka ɓe wiya o wiyane ɓay o landiga fi ɓe guure makko nen ɓen ɓen ɗon hewtali o darja mamo wonɗa a wawata wondude e maɓɓe o place ɗa ayiɗa ka état dow dowji kamɓe ɓe ka leyleji wiyaka koyeɓe naatali aljana bal lam yablugu darajataka wa amalaka ɓe yottaki darja maɗa on e golle maɗa ɗen ko sabu ɗum waɗi a yi'ali ɓe oy e awa allah le min komi golluno inni amiltu li walahum min komi golluno ko fi hooran e maɓɓe on say kadi kisa yamirte ɓen ɗon ƴette tawnire mo kanko wonɗo dow toon kanko mawɗo maɓɓe on ɓe ndaari allahu subahana wa taala no yewti ɗum e aya qur'an ɓeeɗo ƴettede maɓɓe tawtinemo kanko oɗo babajo moƴƴo ɓeeɗo ɓiɓɓe tawnemo ka nder aljanna dow toon fiyon ɗum kay taɓirra aynuhu fiyo gite makko ɗen ɓuuɓo bihim sabu yigol ɓe nder toon hara ɓe wondi on sa ibnu abbas jangi oɗo aya qur'an o wi walladina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqnahum bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mur'in bima kasaba rahina o jangi oɗo aya qur'an kanko ibnu abbas o maaki allah subahana taala wi ɓe yimɓe gomɗinɓe jokkitayɓe jurriyaji maɓɓe ɗin bi imanin kono ko sabu honɗum iman on sabu ɓay ɓiɓɓe ɓen no gomɗinno ɓe golli golle moƴƴe ta goto sikku honde mo jooɗoto toon fi ɓen makko no moƴƴi awa heɓa nde ɗo moƴƴere wonande yewtere ɗo par ce que subahana taala wi bi imanin wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin jokkitayɓe jurriyaji maɓɓe ɗin sabu imanu mo ɓe jogi on allah subahana taala wi o oɗo imanu mo ɓe jokkitirta allah subahana taala wi wa alhaqna bihim min tawtina ɓe alhaqna bihim zurriyatahum min tawtina ɓe zurriyaji maɓɓe ɗin kamɓe babiraɓe ɓen wama alatnahum min ɗitanta babiraɓe ɓe min amalin golleji maɓɓe moƴƴiɗi ɓe gollunoɗi min sayna hay fof baraji maɓɓe ɗitatake fi ɓiɓɓe ɓen ƴettama ka darja leyjo ɓe townama ka darja dowjo fiyo ɓe tawtidir dow toon hay fof min ɗitanta ɓe moƴƴiɗi ɓe gollunoɗin fi ɗum ɗo waɗama ede kadi kullu mur'in bima kasaba rahina goto kala eko golli kon imo nanga imo soka imo tigina ani koyte tiginde jogo ɗum ɗo ha tumande mi addi ɗum ɗo si ɗum ɗo noon hettaki ɗum ɗa hettoytako joni no wonki kino tiginaka allah ki soka toon
tanki a gollali golle moƴƴe ko sottataki toon an kan haray wonkiki toon noon ko hala kuyeeki fof kitani koko yiite ko suti ko yaltintaki toon hara ki arali ki yaali ka yiite o ko si golle moƴƴe heɓi ke on tawi ki sotte ka ki tigina ɗon no wawa wiigol masalan a sikkayma ka wiyano ɗon adduniya sijinul mu'min hay siki konngudi no jokki hadise on adduniya sijinul mu'min wa jannatul kafir aduna ɗo ɓe mana fof no soka kala noon faalaɗo hettude wonkiki o ƴiya oɗo kaso ko golle moƴƴe o gollata ɗo ñande hewtiki Allah o ara ki sottiki si tawi wonti wuuri ɗo ɗen waɗi ko faala yo anndu kadi ko aljanna makko onni haray ko yeru ko wonɗo kon o hetti ko nafoore nden ni ko mbelenduru nun ni ko moƴƴere nde o yiiɗo o kanko hara o nangi ko Allah dande wowde noon ɗum noon haray ɓeeɗo gooto kala yo anndu wonki makko hiki nannga hiki soka ka juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala hewtugol makko darngal haray ki joga haa tumande golle makko ɗe pertanta siɗa moƴƴi wonki kin hetto ki naato e aljanna siɗa boni ki naɓiro e yiito Allah dande naɓirede yiito aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن ما يعيشه العالم اليوم من الفوضى والتخريب لدى الشباب والانفصام الموجود بين الآباء والأبناء ما هو إلا سبب انعدام التعليم الديني في المدن والقرى فتوجه الأبناء إلى التعليم المدني الذي لا صلة له بالدين ولا بالوطن فهذا خطأ كبير نتحمل نتيجته ويبوء الجميع في العالم الإسلامي باسم هذا الخطأ نيتي الله سبحانه وتعالى en turanike nulaaɗo meɗen muhammadin sallallah ah sallam ɓeygore maɓɓe sahabaɓe ɓe yurmede kisal enen jiyaɓe Allah hulen Allah anden wondema tagore alamul islami on ko wuuri e muɗum kon hannde immorde ko ete kon fawda imana sonko wi e lurre e soñdiaji wattakrib lada sababu e oɗo lanciru ko woni kon yeeso sukaɓe ɓen hannde e lancugol piije e bonnugol walinsan bayna almawjud bayna al abai wal abna e oɗo sertigalji wonɗi hakkude ɓiɓɓe ɓen hakkude sukaɓe e mawɓe muɗum ɓen a tawa wonde sertigalji mawɗino e ɗum wonde a tawa sukago kanko ko togjo ɓen makko ko sunni iya jogo ko muta barrija ƴumma makko ko muta hajjiba waɗuɗo hijabu kamil ɗum ɗo hawnaki hara ko o sunniyankejo ɗo o waɗɗo hijabu ɗo neyi oɗo ha heɓi ɗo de yuppo tuuba heɓi woñowo kepiru heɓi ɗo togujo ko noon kadi ko kanko neyi ɗon kadi ha wontani moɗon honɗum wontani moɗon mutabarrija waɗɗo seksi hoyi no yalti no yeeɓo sertigalji a tawa wonde baba on ko yaha waɗa ko jami'u juula o yaha ko yahayɗo kabaru beere ɗiɗo sertiguji wonɗi hakkude mawɓe ɓen e sukaɓe ɓen angal famodiral e angal ñentingol mawɓe jaɓa ko ɓe yamirta kon e ko ɓe haɗata kon ɗum wonali sina sabu o wasede gandal diina yankowal ngal hakkude meɗen enen sukaɓe mankira ngal ɗo gandal diina yankowal ko wiyete kon atta'alimu dini fil muduni wal qura ka cae ka capital ji o ka fulasoji o ka koɗori toso fo a tawa e ngal ɗo gandal joni no manki ko ayɓe men ɓen woni ne anden tigi tigi on ko raɓɓide haala kon ko ɓen ɗo woni newude ko saqafaji maɓɓe pine maɓɓe ɗe wona e jonnede wata wajjul abna fewtitugol ɓiɓɓe ɓen ila ta'alimi l madani alladi la silata lahu biddin wala bil watan hendu woni ɗum oɗo fewtitugol ɓeɗo sukaɓe andinagol gande caeyankoje ɗe andanɗa hoorema ko keneten français ko anglais walla ko gonɗum ɗeɗo gande ɗe tata hara ala jogoro yani ala jogorgal e jokkodiral ala sila ko ete kon jogodiral e humodiral hakkude muɗum e diina fi falligi yewdetake toon fi longal yewdetake toon fi toftagol mawɗo jonnitamo haqqe makkon walla jonnitugol Allah haqqe mum bimana wongor dewo Allah hara ala yewtede e mum sina tun sagafaji aduna yankoji fino technologie andire e piiji ko ete kon ko wona inventede hannde e télévision ji e ordinateur ji e ko nantete sifa ɗin ɗon piiji hara ko ɗum tuwona jannede fii diina yewtetake toon joni noon ɗum ɗo wawata moƴƴinde tagore nden joni noon ko sabu ukkagol sukaɓe ɗeɗo gande tum tawa ɗum ɗon humodira e fii diina few sina kadi hay fii jonnitugol leydi muɗum ni haqqe mum sabu si neɗɗo janggi ha o fini ko hanno moƴƴude kanko tigi so hewti ka tata ɗon himo wawi fewjande leydi makko ni goɗɗum tawa poɗaneɓe nafoore o ɓanna o duñana ɓe lorra haray nayo konu kanko tigi poɗaneɓe ɓe lorra ɓanna duñana ɓe nafoore martina
ko ɗum waɗi hay fii nafa leydi ndin hara ala e janneden fa hada kata on kabir ɗum ɗo noon ko masibo mawɗo ni ko paljol janol ronnoto résultat ngol ɗo paljol e battane muɗum rondoto bone dendangal e tampereji muɗum alamul islamu e dendangal jamaji ɗin oɗo faljere sabu oɗo bakkat woni e muɗum wa nara samana talim wal ilam al ilmani dima an tusfak wa aradan tuhtak wa amwalan tuhtab wa amwalan tunhab wa ajadan amniyan في ملاحقة الجاني أو الحماية المجني عليه لأنه قد سلب منهم الشيئان اللذان يوقفانهم وهما الدين وتقاليد الآباء بغراء من أعداء الدين ووسائل إعلامهم ويجب علينا أن يعيد التربية الإسلامية إلى وجهها الطبيعي في بيوتنا ومدارسنا على أساس أنها هي النظام التربوي الصحيح الذي يعبر عن روح العقيدة الصحيحة الإسلامية وهي تستمل أو تنشئة الفرد المسلم والمجتمع المسلم الخالي من سفك الدماء ونهب الأموال والمخدرات. نعم أي هاي تيجي يوم ينهان فامودة أي إنجودي أو غاندة de wonɗen e sifaade fii mum ɗe wona e jannede ala relation e fii diina e ɗiɗo publicité ji ilmaniyankoji mi ana yimɓe ɓe ala diina e yii résultat mum e joddi muɗum ni ko dima an tusfak ko ƴiiƴe wonaɗe hibbeede e teddule wonaɗe bonneede e jawle wonaɗe jattede e ronkere heɓugol hoolaare e nanngugol wonɓe e bondude walla wonɓe e warde e ronkere kañum kadi heɓugol feere hiwgol ko ko wona e bonneede sabu tawde piiji ɗiɗi jattama e jama on ittama e maɓɓe ko ɗin ɗon piiji ɗiɗi wawano darnude ɓe e bonnugol ngol ma e toñugol ngol ɗin ɗiɗi ko honɗi woni ɗin addinu wa tagalidul aba'i ko diina kan e ñentingol babiraɓe ɓen ka gikku diina ka aada diina ka mbowdi diina ka needi diina ñentingol babiraɓe muɗum ɓe mum hayde wonti fama diina ko muuti kono sabu neede makko e ɗum ɗon tawa kanko imo renti e boneji ɗuɗuɗi himo hula memugol boneji ɗuɗuɗi kono noon so tawi on tiyo on ɗiɗo ɗiɗi jattama e juuɗe makko tun haray golle moƴƴi perdirimo ɗum noon jattugol ɗiɗo piiji ko sabu ƴuynale ko wiyete kon puusale min aada e diini ayɓe diina kam wa wasaili ilami e wasilaji jokkorɗi ɗiɗo publicité ji maɓɓe yaltinteɗi ka télévision ji e ka canal ji e ko nanditata e muɗum haray jogiiɓe journal ji no holla piiji suusinaɗi yimɓe ɓen hibbugol ƴiiƴan e waɗugol piiji boneji e yorugol ɓernde e wonugol criminel ɗiɗo piiji ilamuji maɓɓe ɗiɗo a yii résultat majji on kono ɗum ɗo yaltiri haray ɗum ɗo alda e nafoore haray no waɗɗi en noon jooni nde artirten a tarbiyata al islamiyata arten ɗiɗo needi islamu ala waɗi ihya attabi'i artiren ɗum e lelnande mum asliyankore nde no wowirno noon mbimana no tawruɗen noon alqur'ana e sunna no jangge ka meɗen haysi ɗum woni no ha e tan fuuti ka yimɓe ɓen kono artiren ko asli muɗum ko on ɗon woni ko on ɗon asli woni ko jogii kisal ngal artiren ɗum ɗon oɗon e needi islamuyankori e mboodi mu wowunoni ndin si buyutina ka cuuɗi men wama darisina e ka darsuji meɗen waɗete ka jangirɗe meɗen ala asasin annaha hiyan nizamu tarbawi hara ko e hooren juɓɓudi yani needi yankori islamu yankori sellundi konko tawta hino yewta fi aqida al islamiyya no jewta fi finde islamiyankore hara neɗɗo on hulay Allah o fiɓay ka ɓernde goɗɗo warata goɗɗo si goɗɗo wari goɗɗo e hoore tewña hara o perdi o fiɓay goɗɗo wurata ka hoore leydi ɗo hara o juulata sina ɗum hara wona o julɗo o fiɓay mo yari beere aray o ɗunnade mo yiite hara mo mari ko fiɓi e piiji añiniɗi ɗin e piiji harmuɗi ɗin hara no woodi kañum kadi ko yiiɗi e ko moƴƴi kon himo anndi kadi jokketeɓe ɓe jokketake himo anndi ñentinteɓe ɓe ñentintake hara mo jogii aqida sennindirgol piiji ɗin annda wondema himo taga himo yamira himo haɗa so golli ko yamira kon ko aljanna so golli ko haɗa kon ko yiite kala no o sifori o jonne aqida selluɗo aqida diina yankojo mo anndanɗa hoore ma ko ɗum ɗo woni ko dandata non hara la budda wakkilo ɗen darano ɗen ndiɗo needi jonnen ɗum ɗo fayɓe ɓen nen ɗum ɗo artiren ɗum ɗo e dartuji meɗen kala ka goɗɗo jannata hara mo hani aworde toon ɗe oɗo aqida diina yankojo o wakkilo andina e ɗo jannata ɓe wondema o acci neɗɗo on nani tun o tagira o accitaka hoore leydi ɗo ko ɗum woni yewtata fi ruhu islam on hara kadi ko aqida selluɗo
ko ɗum woni mawningol gooto kala e julɓe ɓen e dental mum julɓe ɓen fof maɓɓe ɓe mawna e gikkuuji e aqiidaaji woɗɗitiiɗi boneeji hara on ti suusata hebbugol ƴiiƴam o suusata jattugol jawdi goɗɗo o suusata memugol piiji har mo ɗiɗi anndanɗaa hoore maa ko sulinooji gila e drogue heɓe beere hara mo anndi julɗo waɗataa ɗum hari nun ara nun cigarette no yawitaa haa yimɓe ɓen fiimay ɗo e kene nde ɓe yara beere ɓe suudo kono anani e goɗɗo no huɗora si o fiimay cigarette jooni yimɓe ɓen feƴƴiino ɗum jooni e ɗi résultat ji ɗin needi ko newnoɗen kon fiya hiw en ko ɗum ɗon tigi woni fellude en ko ɗum anndirten ko newɗen kon ne'aaki la budda jooni artire needi ɗin ka islam en anndi ko needi islamu ɗin si wawa ittanden ɗi porɓulen jadnayankoji fewɗiɗi donc haare ma artiren toon ɗen haqqille meɗen ɗen en fof ne en ndiɗo needi islam gooto kala ka yahi haa ka o waɗa wo haa ka o hewte e wiyaali gande aduna yankoje ɗen jangetake bal yo tawhino yuɓɓi e nder islam on tino janngude ko janngata wo imo janngorde diina makko kan fii kala ka o woni yo waaw nafude leydi ni o pooɗana ɓe nafoore o ɓanna o duñana ɓe lorra o martina ko noon kadi o wuurita o heɓa moƴƴere ka allahu subhanahu wa taala haray la budda faamen ɗiɗo piiji daroɗoɗen ɗum ɗo no haana darorede ni sina ɗum haray ko perdi haray tagore nden ka fewndiɗo hannde e yiino fewndori noon en anndi wondema tigi tigi laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal